Ka Joint Action Committee dong Namchiang hapo ka jingalam kirang ba snong rengkat ka jinget relang bat ki pajba ka thai narpu elaka kilas dang ban penong ya ka jing Pakhang Surok na do menta ka sngi ka khat khandai trik banai jelio ka baklembo por ka jing Pakhang ya Surok kalong ban Dawa na ka sarkar ban Maramot no ya Surok NH6 uba penya so shadu Assam i ka i wi lu si oren Surok an i ni redak so ni san ni kini ki bru ka satrok nga arnas par ki bru dama arnas par ki bru la pan khana ki thau yong i do kata ka jing la pan khana ki maya i bru on ki ho san ni sa elat ba ni elat ba i ki la pan khana ki akhang ni how ki to mu bru on ki jar yo so san ni sa blok ha i kam gendong akha i bu khano blok blok manda satu tahun ni bru la ki Advertisement ngalu sa pasal tu dia. Ini jing le yang itu obia. Kalau kita yang ini kan nak kan hai ke semua macam tu obia. Ngah hodong apa mah. Tapi kita saya atok ini dah kam on street ni. Atok ijipen ila on kena dah por kiang. Atok si kena por klap. Por klap dia kena. Tu orang kena dirong. Tak murah Surok desi. Tang tu orang serang tak Islam diwi. Kasar Surok desi. Maka selain negeri yang banyak lagi negeri. Lalu teh tu. Tu Sdang.